Ngaolan hayang subscribers lan awang nanuman moilan dan nap mai salam channel damna ana yelak pa hadaba video hayang hadaba channel kai puna ya bu channel damna tani hadaba video ma taman moilan na singpu 19 March 2024 mani ENPO wonywoi balan ana allow tribal bodies lan ana public nyualan chemata yang emergency meeting moyang ki hadaba Ngaolan English man yan ngona yang buat teman ngama lepa teman moilan singlak jinase haki idam lak jinase ada ba video ya apa ibu ngona okay opusne ya chai bulane ya sing bulane singlak jinase ada ba video chai hajar pongtam lak jinase request name yang bu ada chana demna teman moilan singbu mani bu meeting na India government ana teman by honorable Union Home Minister Amit Shah mawang 7 December 2023 में promise ने म्यांग बुआ दिनिंबु लोक सभा election model code of conduct declare ने मान म्यांग बे FND जंगा इमान soft ने म्यांग लग से yang promise जा फादबु yang bu isa dongo ye election model code of conduct का declare ने म्यांग सोनंग yang bu FND जंगा सा dongo ya hango mani ada ucing ने meeting ya bu jango yang ki ayang hado meeting kaya meeting minute sa pli timatau yang ki sa cha phe ma cha sa iyang teman konyak nga ma taw hake lepe lak number chama unanimously resolved to take a resolute stand to go by 23rd February 2024 Chanmoho resolution where it was resolved not to participate in any central and state election and all citizens of Eastern Ngaolan shall refrain from casting vote. Hamida ibukia sa dongoya central government hango yi ibuchine February 21st 2024 में Chanmoho में meeting ayang ki ENPO lane. Ado meeting में government demande election sau में hango yi kama tamana election na boycott ne myang lak se ado resolution te matau yang ki mani bu meeting में hadaba resolution में teman yelak pe yongha yelak pe kiam lak se yang ada tim taw bungona number 2 में unanimously resolved that henceforth ENPO will write a letter to the Ministry of Home Affairs Government of India not to entertain any write-up or suggestions from any individual or group with regard to frontier Naga territory other than ENPO. Ado number 2 में ibua ENPO ngau putok te ENPO nyan putok te allow nyulom palome allow society allow khungdape India government de frontier Naga territory chiang me nyan kama isi kama ngau kama India government na hadau de accept na yemyang lak pong India government na hadau de entertain na yemyang lak pong tau chi na hadau kia entertain na accept na yemyang lak chi na se ENPO ka ye Ministry of Home Affairs Government of India de lai nya na son lak se imana de matau bu number 2 ma ke ngona number 5 the house endorsed ENPO to convene another public meeting along with all 20 ENLU members within a week time at Tuesang headquarters in consultation with ENLU. Number 3 में ibua hado meeting में jemda bu public new halane ENPO lan de nying atam bua hado ba hat pa mong me Eastern Ngaolan mong mong bu minister emle lan phai man 20 ngonang hayang hadau da temana ENLU semina Eastern Ngaolan Legislative Union hadau lan phai hadau ba hat pa man meeting yalak pongpong se ibu tau chine hadau ba hat mong me sa do ibu kia 20 MLS lan phai ENPO wonyu balan tribal bodies lan hakian meeting nga hadau ba hat mong me yalak se i ngona number 4 ma hakim ba meeting minus sa hakian ngoyangi Number 4, the meeting resolved to temporarily suspend all forms of ongoing restriction under Eastern Ngaolan public emergency
with effect from 21st March 2024. However, enforcement of Eastern Nagaland public emergency shall continue till further notice. Sa temande, adaba ENPO chiang me, ngau bu me hangi pang bungo ya boy, school de yong lak pibu, dukan taip se bu, ane office bon bu, ane government duty lingna ya dambu, adawa kanja jingne, tini 21st March 2024 wang me, adawa kong kimbu epadam lak se na. Hayang boy hadaw enforcement of emergency ya hay ngolak. Hayang boy kanja jingne, sa ibu kie, public new halano kiamlak, school do laibando na halano onglak, hayang office kong kimbu eblak, hayang hangi alauba department lang ngonang ki hadaw kong kimbu eblak kanja jingne. Hayang boy sa ngoi glak hibang hangi bang Ngaolan phalake hadaw de teman moila na chaye ane hadaw de follow ne myang lak jingne se iyang ngona. Sa teman moila na chay bu kie, hadawa menit 19 March 2024 में ENPO Karlan Tuesang macam yang tembu meeting minutes muna. तो के तुमान मोइला ने चाइना बसे मोहन ना सा मोइक लक हिबक मो hangi ba Ngaolan ENPO Ngaolan cai lakai tuman moila ne sing ngolak cina se hakia pung dem lak. Tini bu Ngaolan halan masona ai bu malan de menyong pana.